Hello, kan nam pi te ho ni nguwa ngi nom phat khin ni jin tu chung igal neinaov me te to kigal nawa Pathen e hol ahetsa an e nei banguva konti za don la chun lai hung thi ding he ti ho ta bang chan ge e sei pi banguva hi ipidinga anam lhen mi te ta asali lagawa angai lut mi te nam mi te en tu chung hamas se to kigal nawa Israel ten gal neinaov hamas se to kigal nawa Pathen nam len Israel mi te i hol a thu sei banga he ma hol a khu bidinga thu sei louham i chi ka het nom be se en in sei pe bul se ten ka het nom be se jing a ji chu ita bang thu phone hi nge nge le ma ho ba no hi bin international news so ayong kim mudi hi tai na ji a ka lung dongin ji chu ka hin do nom na pen ta ji a hi le ke hi la uba mi mu sit pen angol pen ni het na ma bangwa mi ngol pen ka in ji a chu chi jing jong ka het thiam lo za ka hin do ni hi bi o loi te ho se na in gel po ta Facebook nga chu ka hin do a hi le khat chun adi e do the hi e ti khat chun hin eng ho bin na bang hin sam slo yang jing in na ni het lo khat chu ki do to di mong hin na chi ko hi le visioner nam sung wa min thang hi han lang ke nga ai le Pathen man cha evangelist han lang pastor roi jong le chi hi ken koi son ni lo se te ni don bo te ben tim na ka hin ni tan chu he ke ma pha man ni nguwa ka hin ngi anom ngi na ka hin ni cái này nom na cho thu chu hi nga chan chu he ka sei nom kan ho lim na bye.